gledate Jasmin na YouTube. Hoćemo? Idemo u Downtown Disney, ha? Ajde, idemo da jedemo. Da jedemo. Zecovi, zecovi. No, that's just gonna make the ride different. When you're like 8, and it showed a picture of Yeah. What? Yeah, they basically, yeah, they are. Earl of Sandwich. That's my favorite! Oh my god, yeah! Oh my god. Ima Earl of Sandwich. World of Disney. Evo čuro Selma. No, I got this in. Recen. Ima Starbucks. Starbucks ima. My wife worked with Aha.
Jabuke, jel? Neki malo su jabuke, vidi. Imaš i tamo isto. Ima i tamo pink. Odmah. Sara pravi, Sara. Super. Tu imaju dobre hamburge, vlak tak kod nas. Bar Hoćemo. kod nas. A? Isto, to isto. Ok, probat ćemo. Naši viču kaže jako da su dobre hamburge. Mauro. Makaroni, spaghetti. Nogomet, fudbal. Ja. I'm certain that Second and third. No, vidi da isti. Ovo nešto isto ko baš čaršija. Ni, aha. Baš čaršija Sarajevo. Niko na moru što smo bili, jel? Na moru, ja. Ne o, Makarsko, Makarska. Makarsko isto ovako. Ne, sad je bila. Da, O, jesam u super. Venec. O, sad, ja. Niko ono, jel? Pa, ovo je još malo, još je ljepše. Ovo je modernije. Modernije. Ovo je čisto. Evo, otkup na ledu. A sve one Lego kocke. Šemsa, jel?
Ja, ja. Here's where rainforest. Americanize things, and I'm just like, no, dude, why do you no. Old cover, Rusland and corn dogs. Eto kokis. All beef, corn dog. $12. Ovaj churro $8. I plus dolar ako že dodáš neku sos. Narod hoda, šetaj se, šetaj. Yeah, I figured same like us. By the time we're home, it's almost 9. They gotta get up at 6. Ariana, come. Uncle Corey is sitting down somewhere. Oh, he's over there. I just wanted to say hi.
okay. Corn dog, corn dog. Ima ovako sanitizer da narod može koristiti. Pa vidite, neka riba nešto. Coastal. Tamo ću, ovo je Black Tab. Hajdem probat. Pa ja, u njih ćemo sjest. Pa dobro, otićemo probat. Vam ima bolne kuglane. Patke. Ja mislio golub. Hajmo otići. To je sad za ovo. Šta si smiješ? Već pojela. Sad je drago. Jeli? Gdje ćeš? Kuda? Gdje si? Cinnamon. To je taj red. Sad je ovo po noći. Ovo je red za sladoled, ću pravo ručno. Ovo je s kolača, ha? I don't want to go back. Da imaju.
Rej za sladoled, nek čekaju. Idem malo proda. All of us. Ovo smo jeli hamburger, dobro su bilo. To je jedan milkshake. All my meeting was like, you went without us? He's like, you guys went to... Joo, niin kuin no. Still hates the way it left me. Oh yeah, get ready. Nó cái này của mày nó có phải không hiểu itu bạn không? I have no idea. Lego kocki opet. It's just great stuff. Ovdje ima Avengers, Spider-Man, Iron Man, Hulk. Hulk ide u napad. Sve ima ovdje, ovamo.
Neke slike. By Shield. This Frank? I don't know. I heard it's pretty good. Sve iz onih filmova, komiks. Šta je ovam? Neka Pandora nešto. Thank you, everyone. That was Summer Cold Reflection from Mulan. I would say Mulan, she's one of my favorite princes from the Disney movie. And she's not because the princess is because of it, about she's a brave person and she's really true to herself. That's the reason why. Ovi još prodavaju balone, balone, balone. Ovo je Star Wars film. Ratove zvijezde. It's red. You're on the dark side. Oh. Dark I don't know. Ovo možeš pratiti sam svoj lightsaber. I look at these movies lighter. You can check it, but Mama found a couple pins of. Depends on the price, so we can't, mom can't say no. What about Boba Fett? Boba Fett, yeah. Not Boba Fett. I'm getting hot coffee. Čaša. Ova čaša je $17. Jeftino. Šta je ovo? Ovo je neki avion nešto. I ovo je $18.
Još jeftinije od one čaše što je 17 možda. Evo ovaj zlatni C3PO. Evo ovi. Ovo je samo $140. Još jeftinije. Ova 80. Nije loše. Ovaj kostim $100. Samo jedna stotka. Ovo su neke životinje, nešto. Neki zecovi, nešto. Neki posteri. Ovaj poster je samo $100. Može biti vaš. Ponirka kući. Ova slika je s $50. Bill Robinsons. I ovo nešto ima. Ovo su na lightsabers. 180, ja sa 20. Jeftino. Šteta ako nešto ne kupite. Sad ćemo vidjeti ovamo. Otićemo u Lego kućicu malu, vidjeti kako je tamo. Corn dogs. Vidjet ćemo ovo Lego, što ima ovamo. Imaju svašta i svačega. Evo ima i Mario. Svašta. Harry Potter. Neke Friends.
Jango Fett. Excuse me. I just feel I to je to. I ovo će biti za ovaj snimak, ovdje naći svoje. Hvala što ste gledali, udarite like, subscribe i vidimo se sljedeći put u Disneylandu.